Турциянын президенти Тейип Эрдоган ушул клиникага келип, биздин президент менен ачканча, биз бул клиникадагы башында коюлган канча отделенияларды ачып, канча отделенияларды ачып, иштетип койсок, мен ойлоп атам, эки президент келип жолукканда ача турган болду. Бул масштабный уже иштей турган клиника болсо, кыргыз элине жардам берип аткан болсо, биздин ушул клиниканын астыда койгон үмүтү бүт барды аткарылды дегенге болот эле. Азыркы жаңы келген команда чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Как министр катары мен айтарым, дагы эле айтып жүрөм, кандай проблема болсо здравоохранение биз чечебиз. Эмчүн дегенде буга чейин эки директорлор мага келип бири-бирине көп сөз айтчы. Мен как хирург катары эч жакка тарткан жокмун, айттым чоң иш болсун деп. Акыркы мынакей ойлоп атам, сиздер азыр чогуу бир иш алып барсаңар, кыргыз эл үчүн, түрк эл үчүн дагы чоң пайдалуу болот. Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, кыргыз элинин атынан, сиздердин атыңыздан мынакей жаңы келген главврач директорлорду куттуктайм. Иштеринде ийгилик болсун, ден соолукта болсун. Бир чоң биз иш кылып атабыз, бир бололу, чогуу бололу. Buradaki sağlık sistemindeki bazı durumlardan ötürü yeterli tedavi alamayan veya imkanları olamayan insanları yapabildiğimiz kendi branşımız, alanlarımız açısından tedavi etmeye çalışıp hem buradaki kardeşlerimizin, dost ve kardeş ülkedeki, Kırgızistan'daki kardeşlerimizin bizleri daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla bulunmaktayız. Ve elimizdeki sağlık hizmetini de, insani bir hizmet olan sağlık hizmetini de getirmek istiyoruz. Türk Devleti bu konuda gerekli imkanları sağlamıştır. Elinden geleni yapmaktadır. Biz de burada kaliteli ve güzel bir sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz. Bişkek Mamleketlik Kırgız-Türk Dostluk Oorukhanası bu bugünkü günde memleketin sağlık saktoo sistemasının bir geleceğe bir ümidi desek doğru olur.